Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri mugoye neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ariko ruko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru menshi cyane ari guturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko nerekeza ku kibuga cy'imirwano, Joseph Kabila Kabange yongeye gutungurana asesekara mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi uri kugenzurwa na M23, akubutse mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nawe uri kugenzurwa na M23. Kabila aragenzwa n'iki Bukavu? Ese yaganiriye na bande? Kuko amakuru aravuga ko bamwe mu bamwegereye bavuga ko yagiye kuganira na bamwe mu banyapolitike batandukanye mu mashuri makuru na za kaminuza, abahagarariye inzego z'abagore ndetse n'abatware gakondo cyangwa abayobozi gakondo muri ibi bice byose byo muri Sud Kivu. Kabila akomeje gutungurana mu buryo bukomeye cyane. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane ari guturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere ko nerekeza ku kibuga cy'imirwano, guverinoma y'u Rwanda iravuga ku buzima bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, biri guhwihwiswa ko ngo yaba arwaye. Guverinoma y'u Rwanda yagize ibyo itangaza rero kuva mu byumweru bibiri bishize, abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na bamwe mu banyekongo bari gukwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga, bari gukwirakwiza inkuru z'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba arwaye, ndetse hari n'abageze n'aho bamubika kandi ari muzima. Ibi byose ndaje mbikubwire icyo guverinoma y'u Rwanda yagiye ibivugaho ndetse n'umuburo yatanze ku bari guhwihwisa aya makuru y'ibihuha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndaza kubwira kandi byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'uwitwa Bernabe Karubi Kikaya. Uyu nguyu ni umujyanama wa Joseph Kabila Kabange. Hari byinshi ari gutangaza ku birego Kinshasa ishinja uyu munyapolitike Joseph Kabila, akaba na boss w'uyu Kikaya, ndetse ibimushinjwa ni byinshi byo kuba ngashyigikiye umutwe wa M23 n'u Rwanda. Ariko uyu Kikaya yavuze ko Kabila kuba yabashyigikira u Rwanda ati ni igihugu cy'igituranye ntacyo gitwaye, ati rwose tugomba no kugishyigikira. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndaza no kunyarukira ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa M23 n'abazalendo ndetse n'ingabo Burundi FDNB, utibagiwe na FARDC. Ni imirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko imirwano yatangiye kuwa gatandatu tariki ya 22 Kamena 2025, ibera mu gace ka Nyanzale no mu nkengero zaho, binasiga M23 yigaruriye aka gace mu buryo budasubirwaho. Andi makuru aravuga ko imirwano kandi yongeye gusiga M23 yigaruriye utundi duce. Utu duce ni utuhe? Ibi byose ndaje mbikubwire. Nkubwire n'imirwano karahabutaka Karundura ikomeje kubera muri bino bice. Saho gusa kuko ndaza no kukubwira n'andi makuru akomeye cyane magingo yangaya ku biri kugenda bitangazwa hirya no hino, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ryigabiye cyangwa ryikwijeho amajwi yose mu myanya yose mu nteko nshinga amategeko. Hari byinshi biri kugenda bitangazwa, ibi byose ndaje bikubwire. Ndanakubwira rero ibyo FARDC, Minisitiri w'Ingabo Guy Kabumbu Mandia Vita yabwiye abasirikare ba Kongo icyo bagomba gukora ku rugamba ndetse n'ubutwari bagomba kugaragaza kugira ngo bahangane n'uyu mutwe wa M23. Utibagiwe rero n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo FARDC, General Major Sylvain Ekenge Bomusa, nawe yagize byinshi atangaza ngo ku basivili bari kwicwa muri teritwari ya Walungu ndetse no muri teritwari ya Uvira. Ariko ubugizi bwa nabi buri kubera hano mu Walungu ndetse na Uvira buri kugirwamo uruhare n'abazalendo bashaka kwisubiza ibi bice byose kugira ngo barinde M23 kuba yafata umujyi wa Uvira cyangwa n'ino centre ya Uvira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. 5 reka mbahereze ikaze, nabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro wa 5 Ndaza kukubwira ko Donald Trump yanahaye Israel kasopo ikomeye cyane. Ese Donald Trump kuki ahaye Israel kasopo kandi avuga ko ayishyigikiye? Ndetse bamwe mu baturage benshi cyane muri Israel bari gutakambira igihugu cya Iran ndetse na perezida w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kugira ngo arekwe kubarekuraho ibisasu rutura karahabutaka. Ibyo byose ndetse n'ibindi reka nze mbive imuzi n'imuzingo. Reka mpere kuri Joseph Kabila Kabange yasesekaye mu mujyi wa Bukavu, wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18.
ari mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho yahageze avuye mu mujyi wa Goma. Kabila yari amaze ukwezi kurenga mu mujyi wa Goma aho yahageze nyuma yo kuva mu buhungiro mu gihugu cya Zimbabwe aho yari amaze umwaka urenga. Abamwegereye baravuga ko uruzinduko mu mujyi wa Bukavu byitezwe ko aza kuhahurira akanaganira ibiganiro birambuye n'abantu batandukanye bo ku rwego rwo hejuru ndetse mu rwego rwo gushakira umuti urambye ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bagomba guhura nabo harimo abanyapolitiki bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahagarariye amadini n'amatorero, abahagarariye amashuri makuru na za kaminuza, abahagarariye inzego z'abagore ndetse n'abatware gakondo. Kabila ubwo yaganiraga n'ibyiciro bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru gisesekara mu mujyi wa Goma, yabasabye gukoresha ubunararibonye afite agafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona amahoro. Ati nimutuze ngewe ngarutse kandi mfite intego inzanye. Ati rero ntabwo nzanwe n'ubusa cyangwa nzanwe n'ibintu bidafite ishingiro. Uyu Kabila gusesekara hano mu mujyi wa Goma byateje ubwoba bukomeye cyane Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mandiavita, ahita akoranya abasirikare ndetse akoranya n'abayobozi b'ingabo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse no mu ntara zindi zitandukanye, ababwira ikintu gikomeye cyane ndetse byanasize uyu Guy Kabombo Mandiavita yongeye gutegeka uwitwa Lieutenant General Masunzu, uyu ni umuyobozi wa zone ya gatatu y'ingabo za leta ya Kongo FARDC, gukaza ibitero ndetse no kongera ikibatsi cy'umuriro ku mutwe wa M23. Ati mwebwe nimukomeze M23 muyihabye mu buryo bukomeye cyane kuko yamaze kuba ifata indi sura cyangwa yamaze kwinjira mu wundi mwambaro nyuma y'uko Kabila agaragaje ko ashyigikiye uyu mutwe. Reka munyemerere n'ubundi mbere ko nikiza ku kibuga cy'imirwano nkubwira ibyo guverinoma y'u Rwanda iri kuvuga ku buzima bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hari ibiri guhwihwiswa ko yaba ngarwaye. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atarwaye. Ibi bitandukanye n'ibimaze iminsi bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga kuva mu byumweru bibiri bishize, nibwo abiganjemo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na bamwe mu banyekongo bari gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga inkuru z'ibihuha zivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba arwaye, ndetse hari n'abageze n'aho bavuga ko yaba yitabye Imana bakamubika ari muzima. Abakwirakwiza izi nkuru babishingira kuba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze ibyumweru biri hagati ya 2 na 3 atagaragara mu ruhame, dore ko aheruka kugaragara ku ya 6 Kamena 2025 ubwo yakiraga mu biro bye Village Urugwiro itsinda ryari riturutse mu ishuri rya Hope Haven Christian School ryari rirangajwe imbere na Honori Susana urigiyobora. Ibi bitandukanye rero nibikomeje gutangazwa ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ameze neza, ko ahubwo kuba amaze igihe atagaragara mu ruhame byatewe no kuba yarabaye afashe akaruhuko. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yabwiye ikinyamakuru Tarifa News ko ibyuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu butifashe neza nta shingiro bifite, asaba abanyarwanda gutuza bagashyira umutima hamwe. Ati nyamuneka nimutwarwe n'aya makuru y'ibihuha atariyo yuje urwango ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati nta kintu cyo gutinya cyangwa kugirira impungenge gihari. Yolande Macron yanunzemo ko hari ibisanzwe. Ati ni ibisanzwe kuba Perezida Paul Kagame atagaragara mu ruhame, by'umwihariko nyuma yo kugira akazi kenshi akaba ngari kuruhuka, ndetse ati nawe ni umuntu kandi agomba kuruhuka. Ati rero nk'ibisanzwe ntacyo abanyarwanda dukwiye gutinya. Ati Perezida ameze neza, ati ari kuruhuka bisanzwe, aracyari mu nshingano ze nk'uko bisanzwe. Si ubwa mbere hakwirakwije ibihuha ku buzima bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'ibiheruka gukorwa na bimwe mu bitangazamakuru bikorera mu kwaha kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bitesha agaciro umukuru w'igihugu ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda rero ivuga ko bene nk'abo bakwirakwiza ibihuha baba bashingira ku mpamvu za politike mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko guverinoma y'u Rwanda yo ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ameze neza kugeza amagingo ya ngaya. Ati ntacyo kwikanga abanyarwanda bakwiye kugira n'aka na gato.
Reka munyemerere mpere muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo nanyarukiye ku kibuga cy'imirwano rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, FDLR na Bazalendo muri teritwari ya Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yatangiye kuwa gatandatu no ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025 ibera mu gace ka Nyanzale ni mu nkengero za teritwari ya Rutshuru. Amakuru avuga ko imirwano yanongeye gutuma abasivili benshi bahungira mu bice bitekanye. Societe civile ikorera muri aka gace iravuga ko imirwano ikomeye yatangiye ku isaa 7 z'amanywa, mu gihe kandi n'imirwano ngo yanatangiye mu gitondo ariko hatumvikanamo intwaro zikaze, ariko kuva ku isaha y'isa 6 z'amanywa niho humvikanagamo ibitwaro biremereye cyane. Amakuru rero ari kuvugwa aravuga ko Abazalendo aribo bagabye ibitero ku mutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. M23 ibi bitero yanabisubije inyuma, gusa muri izi nyandiko Societe Civile yashyize ahagaragara ivuga ko itazi neza umubare w'abapfiriye muri iyi mirwano, ariko baravuga ko habonetse imirambo igera kuri 3 y'Abazalendo mu nkengero za centre ya Nyanzare muri teritwari ya Rutshuru. Iki gice cya Nyanzare rero kiri kugenzurwa n'umutwe wa M23 bidasubirwaho kuva mu mwaka ushize kuko wakigaruriye mu kwezi kwa gatatu muri 2024. Iyi mirwano kandi irimo kuba mu gihe ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 n'uruhande rwa leta biyobowe na Katari byahagaze cyangwa bigakubita igihwerewe kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Ni mu gihe kandi ubwo ibyo biganiro biheruka kuba bigahuza impande zombi zivanye mu biganiro, bivugwa ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwadobeje bino biganiro, bikaba bitaratanze umusaruro nk'uwo byari byitezweho. Magingo yangaya ibi rero bikomeje kugenda bitangazwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngo reka munyemerere mere ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC cyamaze gushinja M23 ngo ko yishe abasivili benshi cyane barenga 17 muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC cyashinjije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 kuba ngo ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025 ahagana mu masaha y'isa 12 z'umugoroba barisha abasivili 17 mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshi muri teritwari ya Walungu ho muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC mu itangazo ryayo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere tariki ya 23 Kamena 2025 ryongeyeho ko amazu menshi yatwitswe kandi abaturage b'abasivili batewe ubwoba bahatiwe guhungira mu birindiro by'igisirikare byegereye ahangaha. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa riragira riti ingabo z'iki gihugu cya leta ya Congo FARDC ziramagana ubwicanyi kandi zigasaba abaturage kuba maso bakirinda ubugizi bwa nabi. Nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo abaturage barashinjwa na M23 gukorana n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'Abazalendo kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru atangazwa n'uruhande rwegereye leta aravuga ko imirwano ikaze yabereye mu mujyi wa Bukavu aho FARDC ishinja M23 gutera ibirindiro byayo. Itangazo rya FARDC ryasohotse nyuma y'umunsi umwe M23 isohoye itangazo ryamagana propaganda zigamije kuyisebya, ahubwo ishinja uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa gukorera abaturage ibyaha ndengakamere birimo kurya abantu kandi bakanabatoteza ndetse bakabakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku karubanda. Ibi nibyo M23 yashinjije Kinshasa. Nyuma y'iri tangazo nyine ryasohowe n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa, ni nako kandi minisitiri w'ingabo yibukije abasirikare ba leta ya Congo FARDC ihame shingiro ry'igisirikare cya leta mu rugendo ndetse rutoroshye, amasezerano y'iminsi ndetse n'akazi katoroshye. Minisitiri w'intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanabe na minisitiri w'ingabo yasuye Kotakoli, ni ikigo cy'imyitozo cy'abakomando ba FARDC giherereye mu birometero 90 uvuye ahitwa Igabadolite, aha ni mu murwa mukuru w'intara ya Nord Ubangi, aho minisitiri Gika Bombo Mandiavita yagiranye ikiganiro
na bamwe mu basirikare bari mu myitozo. Yanabibukije ihame shingiro ry'igisirikare ko rigira riti ntuzigere uhemukira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro byabaye kandi ku wa gatanu ushize nibwo umunyamuryango wa guverinoma ya Kongo Judith Suminwa Tuluka, minisitiri w'intebe, yanakomeje ku kibazo cy'indege zinyura mu kirere cya Kongo n'icy'aborozi ba Mbororo. Ahangaha rero ni mu bice bimwe na bimwe ndetse ngo bacengewemo n'imitwe yitwaje intwaro ya Seleka Antibalaka yo muri Centrafrica. Yijeje kandi ko iki kibazo kiza gukemurwa mu nama y'abaminisitiri aza kugirana na mugenzi we ushinzwe ububanyi n'amahanga Therese Kaikwamba Wagner, ndetse baraza kuba babyigaho. Nk'uko rero Guy Kabombo Madiavita, minisitiri w'ingabo, bitangaza ati aya masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizweho umukono mu mezi make ashize, kuko Repubulika ya Centrafrica yemeze ko itazigera iba ibirindiro by'inyuma byo gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko aha Katakoli, minisitiri w'ingabo, yayoboye iyi nama ya komite ahagera ishinzwe umutekano mu ntara ya Gagbadolite, Guy Kabombo Madiavita yasuye kandi Gemena, aha ni muri Sud Ubangi, aho yagize uruhare rero mu gutanga ibisobanuro mu bikorwa bya gisirikare muri Nord Equator, maze avugana n'abagore n'abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Yanasuye kandi ahitwa Mbandaka Boende ndetse n'ahitwa Lisala. Icyari kigamijwe rero ngo ni uru ruzinduko rw'akazi rwari rugamije gusura utu turere twose twa gisirikare cyangwa turi kuberamo imyitozo muri Grand Equateur, hagamijwe kumva ibibazo byabo, kubishakira igisubizo ndetse n'ibindi bikomeye cyane yagiye aganiriza aba basirikare. Reka munyemerere nerekeze ku byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, ndetse magingo aya ngaya ukomeje kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza. Ntabwo yitaye ko akubutse Kinshasa Tshisekedi adashobora kumubona nabi, ahubwo yatangaje amagambo amurimo. Yagaragaje ko rero adashobora kunyuranya na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na gato. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'umujyanama we mu by'umutekano. Yagaragaje ko rero abatekereza ko ashobora kunyuranya na Perezida Paul Kagame ngo baribeshya. Muhoozi yongeye kuvuga kandi kuri Perezida Paul Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, avuga ko abavuga ko ngo ashobora gushwana n'u Rwanda cyangwa na Perezida Paul Kagame, ati afata nk'intwari, asaba ko urukundo ari rwo rwaganza muri byose bakirengagiza abanyamagambo. Yakomeje rero agaragaza ko uwatekereza ko ashobora kunyuranya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kwita se wabo yaba yibeshya. Uwo ari we wese uvuga ko naba narigeze kunyuranya na data wacu Afande Kagame, ati ku kintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri anshakaho ibibazo kandi nzabashakira ibisubizo. Ataba banshakaho ibisubizo kandi bashaka ibibazo nzabashakira ibisubizo. Muri ubu butumwa kandi Muhoozi ntiyigeze agaragaza impamvu y'aya magambo yatangaje ndetse n'ibyo yagiye avuga, kuko byagiye bitangazwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko atazigera anyuranya na Perezida Paul Kagame. Gusa ubutumwa buje nyuma y'uko akubutse Kinshasa, aho yahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi usanzwe abanye nabi n'u Rwanda pe. Muhoozi rero afatwa nk'umuntu w'ingenzi mu mubano w'u Rwanda na Uganda kubera uruhare yagize mu kunga ibihugu byombi nyuma y'imyaka myinshi bidacana uwaka. Uruhare rwa Muhoozi rwanashimiwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yitabiraga ibirori by'isabukuru y'uyu musirikare Muhoozi muri 2022. Perezida Paul Kagame ati niba kongera guhuza u Rwanda na Uganda byari bikeneye Muhoozi kugira ngo abe umuhuza, ati ndabishimira cyane, ndabishimira n'Imana, ati dufite ibibazo hagati y'ibihugu byacu ariko nari mfite icyizere cy'uko bizakemuka mu gihe gito. Ati umurunga uduhuje urakomeye cyane. Abajenerali beza rero, ati ntabwo ari abatsinda intambara. Ubwo ni Paul Kagame bivuga, ati abajenerali beza ntabwo ari abatsinda intambara, ati ni abatsinda amahoro cyangwa batsindira amahoro. Ndetse yanashimiye cyane
Muhozi mu buryo bukomeye cyane. Kuva rero u Rwanda na Uganda byakongera kubana mu mahoro, ntabwo Muhozi asiga cyangwa asiba kugaragaza ko Perezida Paul Kagame ari umuntu w'icyitegererezo kuri we ndetse no kuri uyu mugabane wa Afurika muri rusange. Amakuru afite ahuriye na Uganda, nanone Muhozi yongeye gutangaza ko ingabo za Uganda UPDF zishe ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab birenga 50. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yemeje ko abasirikare b'iki gihugu bishe abarwanyi barenga 50 b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia. Uyu musirikare yagaragaje ko abarwanyi bishwe ubwo ingabo za Uganda zagabaga ibitero bikomeye mu birindiro bya Al-Shabaab mu gace ka Shebili Anole mu ntara ya Lower Shabelle yahaye izina rya Operation Silent Storm. Yagize ati twafashe Sabidi Sinole, ati undi munsi dufatanyije n'ingabo za Somalia, ati twishe ibyebe birenga 50 byo mutwe w'iterabwoba Al-Shabaab mu minsi 3 y'imirwano ikomeye, mu gihe abantu ku isi barega agatuza banishimira ko abarwanyi ba Al-Shabaab muri Somalia bakaza ibirindiro cyangwa bakomeza kwagura ibirindiro. Ati turi gukora akazi gakomeye kandi katoroshye. Muhozi rero yanatangaje ko ategereje kureba niba abarega agatuza bazagera ku byo ingabo za Uganda zagezeho mu myaka 18 ishize mu zizaza zavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Umuvugizi rero w'ingabo za Uganda UPDF General Major Felix Kulaigi we yatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab barenga 30 bari bo baguye muri iyi mirwano. Asobanura ko kandi habayeho ubufatanye n'ingabo za Somalia. Kulaigi rero yanasobanuye ko abasirikare ba Uganda bagera kuri 7 aribo bapfiriye muri iyi mirwano, hakaba hari gutegurwa igikorwa cyo kubacyura bakabageza mu gihugu cyabo cy'amavuko. Mu mujyi hose hari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye cyane kuva ku cyumweru. Aha ni mu mujyi wa Nyanza rero n'ubundi ibi bikomeje no gutera ubwoba abaturage benshi, nk'uko amakuru aturuka muri bice agera kuri Radio Okapi abivuga. Abasivili bamaze gusubira mu ngo zabo aha Nyanza magingo aya, nyuma y'igihe rero nyuma y'igihe baravanywe mu byabo bagahungira mu bice bitekanye batinya imirwano. Rero amakuru ava muri bice n'ubundi aravuga ko abarwanyi bo muri VDP Wazalendo aribo bagabye imitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23, ariko M23 ikomeje kwagura ibirindiro byabo ndetse hari n'imidugudu yamaze kuba yigarurira irimo Kiyeye. Aha ni muri groupement ya Kihondo muri teritwari ya Rucuro. Rero kuva mu gitondo abazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane ndetse abazalendo bo mu mutwe wa CMC Nyatura bari basohoye itangazo ryamagana igitero cya bombe bavuga ko cyagabwe mu mujyi myinshi ya hano Rucuro, harimo Nyarubende, Burambo, Muhanga, centre ya Kihondo ndetse n'ahitwa Kiyeye. Ibi rero byabaye ku gatandatu babyibuka. Rero banatangaje ko bifuza gusubiza vuba ibyo bitero basobanuye nk'ubushotoranyi hagati aho, kuko ngo imirwano yabereye hafi ya Katsiru hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Nanone yasize abazalendo bahasize ubuzima ari 6. Imibare myinshi cyane, ahubwo bakomeretse ni benshi cyane. Noneho rero hari amakuru amaze iminsi avuga ko hari agace ngo karimo abantu ngo bo mu muryango ngo bihuje na AFC M23 bagize gutya rero basohora itangazo ribyamagana ni majyaruguru ya Kivu ahitwa Bushenge Hunde. Uyu muryango wa Bushenge Hunde rero wamaganye ibyo kuhuza n'umutwe wa M23 ku cyumweru tariki 22 Kamena 2025. Ni Ibeni, umuryango wa Bushenge Hunde utuye mu gice harya Beni so hari ibirindiro bya Somo Kakule Evariste. Yego mu guverineri ya Kivu ya ruguru ku ruhande rwa leta. Hari amakuru yavuga ko abo muri uyu muryango ngo bashaka ko barihuje na M23 kandi ngo byari kubakururira ishyano mu by'ukuri mu gihe bari mu matware ya FRDC, ubwo ni aho yoborwa na guverinoma. Noneho byavugwaga ko binjiye muri M23 gusa mu itangazo basohoye nyuma y'inama idasanzwe y'abanyabwenge b'uwo muryango, abayobozi ba Bushenge Hunde banenze bikomeye amashusho n'amajwi bigukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ngo uwo muryango wifatanyije n'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe na Michel Luko Batundi, ni umunyamabanga ushinzwe
gutangaza amakuru muri Bushenge Hunde ku rwego rw'intara, avuga ko rwose ayo makuru ari ay'abantu badafite uburenganzira bwo kuvugira umuryango kandi batagaragaza aho uhagaze. Abayobozi b'umuryango wa Bushenge Hunde bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza kwitangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bamaganye ubwumvikane ubwo ari bwo bwose n'imitwe yitwaje intwaro. Ngayo nguko rero ahangaha ngo ni Bushenge Hunde, ni muri Beni. Bushenge Hunde muri Beni, yego. Rero magingo ngaya hari n'andi makuru abantu bakwiye kumenya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe n'ubundi hari ibyo abantu bakwiye kumenya ku giterane kidasanzwe cyanitabiriwe n'abayobozi batwirwaneho na M23 kibera mu Minembwe. Abanyaminembwe rero barimo n'abayobozi batandukanye bari bitabiriye iki giterane kigamije gushima Imana ku bintu bitatu Imana ngo yabakoreye, birimo no ko birukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abambari babo muri komine ya Minembwe aha ni muri Kivu y'Epfo. Ni igiterane rero cyatangiye kuwa gatanu kiza kurangira ku munsi wo ku cyumweru tariki 22 Kamena 2025, aho cyarimo kibera ahitwa Ilundu n'ahitwa Kalpa. Amakuru aravuga ko cyitabiriwe n'amatorero n'amadini yose akorera muri aka gace ka Minembwe, ubwo abametodiste bateraniye aha Kalpa n'abandi ndetse n'abayobozi bakomeye cyane. Ni mu gihe kandi cyanitabiriwe n'umuyobozi wa Twirwaneho Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya na Colonel Gakufi wo mu mutwe wa M23 n'abandi bayobozi b'abasirikare bakomeye cyane mu mitwe yombi ibarizwa muri Alliance Fleuve Congo. Abandi bayobozi bakitabiriye igiteranye harimo Vice Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo yitwa Gadi Mukiza Nzabinesha yego ari Nzabinesha, ari nawe rero wari umuvugabutumwa w'iki giterane, aho yari afatanyije kubwirizamo we n'umupasiteri witwa Samu Ngarukiye usanzwe rero ari umuyobozi wo muri Twirwaneho. Aya makuru akomeza avuga ko iki giterane cyari kigamije gushima Imana ku bintu bifatika bigaragara bamaze kugeraho abaturage bo mu Minembwe ndetse n'aka karere muri rusange. Amakuru rero aravuga ko iki giterane nubwo cyari cyo gushima Imana ariko ngo harimo no kugaragaza uburyo ngo bagifitiye urukundo witwa General Makanika ndetse witabye Imana nyine muri Gashyantare. Rero ku munsi wo gusoza iki giterane Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batini yoboye Twirwaneho yafashe ijambo ashimira Colonel Gakufi wo muri M23 ndetse n'abandi, ashimira kandi n'abaturage ba Minembwe ndetse ku bwitange bagaragaje. Mbere rero yo gushima Imana yakeje bikomeye cyane Colonel Gakufi aramushimira cyane, ati twazamukanye, ati ndashimira n'amatorero n'abaturage ndetse n'abasirikare bose, ati twanyuze ahagoye ariko Imana yaraturinze. Yego, ni igitero rero cyari cyabereye Ilundu kwa Reverend Joseph Herera, ngo cyaririmbyemo amakorali ane nk'uko byakomeje bivugwa. Haririmbye korali ya Kadek Choir ya Kelpa Ilundu, ubumwe bwa Mibumba ndetse n'iya Kiziba muri Methodiste. Akarusho muri iki giterane cyabereyemo n'umunezero mwinshi udasanzwe, udasize ko ngo cyabayemo n'igisirimba kidasanzwe buriya. Hanyuma rero Imana ngo yongeye kuvuga ku ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Kongo. Reka tubikomozeho. Ubuhanuzi bukomeye kuri Twirwaneho na M23 bwatanzwe n'umuhanuzi w'Imana uri mu bazwi cyane muri Burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ni Pasteur Sadoki Kavuma. Uyu nguyu yagiye hanura byinshi bikaba. Ibi ngibi yavuze rero nabyo bishobora kuza kuba impamo. Uyu wavuze ko Imana yamuhishuriye ko ariyo irwanira umutwe wa Twirwaneho na M23 kandi ko umwanzi ugaba ibitero kuri iyi mitwe ni Imana imushoshobikana mu rwego rwo kugira ngo umubare wabo banzi ukomeze ugabanuke.
uyu mukozi w'Imana akaba n'umuhanuzi Kavoma yatanze ubuhanuzi mu kiganiro yaraye ahaye cya kinyamakuru cyandika Minembwe Capital News, avuga ko twirwanaho na M23 byatsinze gusa ko hasigaye kuzabyerekana umunsi umwe utazwi. Agira ati bariya bagabo ubabwire bahumure kandi bakomere, Imana iri ku isezerano ryayo, iri kumwe nabo kandi iri kubarwanirira. Muri icyo kiganiro kitamaze n'umwanya munini yakomeje avuga ko abanzi niyo batera hejuru bakigira uko bashaka mu kugaba ibitero kuri twirwanaho na M23, nta butsinzi uyu mwanzi afite, ngo azatsindwa kuko ab'Imana yahaye ubutsinzi nitwirwanaho na M23 ati nibo gusa. Kavoma rero niwe muhanuzi wari yarahanuriye abanyamurenge bagitangira kugabwaho ibitero bya Mayimayi mu mwaka wa 2017. Abahishurira ko rwose ngo bazatabarwa kandi ko ubutabazi bwabo buzaturuka muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri icyo gihe kandi yanavuze ko umutwe uzavuka muri iyo ntara uzaba ugwiriyemo abatutsi, ko ari wo uzafata Goma na Bukavu. Ibi byarabaye mu mpera za 2021 kuko nibwo uyu mutwe wa M23 wubuye intwaro urwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ufata umujyi wa Goma, mu gihe ukwezi kwa kabiri ariko kakurikiyeho uyu mujyi wa Bukavu nawo waje gufatwa n'abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse aba barwanyi b'uyu mutwe baje gukomeza intambara, bafata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu barenze imisozi y'Umurenge, bari mu Rugezi, bari hano mu Minembwe na Minembwe Centre urabizi, ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibi rero bivuze ko ubuhanuzi bwa Kavoma bwuzuye cyangwa se bwagezweho. Akomeza avuga ko rero Imana yatanze abazarendo mu maboko ya twirwanaho M23 kandi ko bazapfira gushira, uko bazajya batera bazajya bagabanukaho. Maze rero ageraho anavuga ko ati abanyamurenge bahumure, ati mwaratabawe kandi ibyo gutabarwa byararangiye, ati nta kindi gisigaye usibye kuzabitangaza ku mugaragaro. Ku rundi ruhande rero yageze n'aho atanga inama ku barwanyi batwirwanaho na M23 agira ati muhe Imana ishimwe ryayo kandi ibyo ibakorera ntimukumve ko ari imbaraga zanyu, ati niyo yonyine ibibakorera, ibikoresho mwarabibonye n'ubundi muracyakomeje kwakira n'ibindi, ati ndetse kandi muzakira n'ibindi byinshi binini, ariko mwumve ko ari Imana ibibaha. Yasoje avuga ko iyi mitwe yombi igomba kwiringira Imana kandi mbere y'uko bajya ku ntambara bakajya ngo babanza kwishyira mu maboko y'Imana. Ubushize kandi yatanze ubuhanuzi bukomeye avuga ko hasigaye intambara imwe ikomeye izabera mu kibaya cya Rusizi, Uvira ndetse n'umuhanda wa Uvira Baraka Minembwe. Iyi ntambara ngo izaba ari karundura karahabutaka, izagwamo benshi ariko izasiga intsinzi. Urumva? Asobanura ko Imana yamubwiye ko iyo ntambara izaba iya nyuma, ariko rwose ko izabanzirizwa n'igikupe ngo kizagwa i Kinshasa. Ahamya ko kizapfa kirashwe hakurikirwe impfu zizibasira abanyamurenge bari muri leta. Aho yavuga kudeta. Nizeye kubyumva. Noneho ikindi ni uko yemeje ko nyuma y'iyi ntambara izabera mu kibaya cya Rusizi, Prenda Rusizi, Uvira n'umuhanda uhuza Baraka na Minembwe niho hazakurikirwa no kuzamura ibendera ryo kunesha cyane. Ntiyarekeye aho kuko kandi yavuze ko mu biganiro by'amahoro avuga ko ngo bazajya bagenda baruhira ubusa. Urumva? Ariko ngo bazagenda baganire ko ntibizahagarika icyo Imana igambiriye kuri iki gihugu. Ibintu byumvikana cyane rwose, niba koko ari Imana yamutumye. Tshisekedi ararimbutse cyane. Yego, magingo y'anga rero twanyarukira mu gihugu cy'u Burundi tukarebera hamwe amakuru ariko havugwa nayo ntabwo ibintu biba byoroshye. Amashyaka yatsinzwe amatora y'abadepite yamaze kwamagana icyemezo cy'uko urukiko ngo ruri kwitwara kuri CNDD-FDD. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi nibwo rwemeje ko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ariryo rifite imyanya myinshi mu matora y'abadepite bidasubirwaho. Ibi bibaye rero nyuma y'uko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yashyize hamwe atanga ibirego bivuga ko yibwe amajwi mu matora y'abadepite yabaye ku itariki 5 Kamena 2025
ku wa 20 Kamena nibwo urukiko rwemeje ko rwatesheje agaciro ibi birego byatanzwe n'aya mashyaka, rwemeza ko CNDD-FDD ari yatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Uru rubanza rwayobowe na perezida w'urukiko Valentine Bagorinkunda wagaragaje ko wagaragaje ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu Bagorinkunda yavuze ko rero hashingiwe ku bimenyetso bahawe na komisiyo ishinzwe amatora birimo uko yagenze, amajwi ngo yabaruwe neza, ati kandi ibintu biri mu mucyo. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UPRONO, CNL ndetse na CDP ndetse na Burundi bwa bose niyo yatanze ibirego byamagana ibyavuye mu matora. Mu kiganiro yagiranye na radiyo Isangano, umuyobozi wa UPRONO Olivier Nkurunziza yavuze ko atigeze yishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko, ati tuzakomeza guhangana n'ibijyanye na politiki cyane cyane dusaba inzego zikomeye mu gihugu kugira ngo zumve ibyacu mu gihe cya vuba. Yes, hanyuma uwahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye yagaragaje ko kohereza ingabo z'u Burundi muri Congo ariko se rikomeye. Nawe uremeranya nawe? Nabwo nemeranya nawe cyane, ahubwo ni cyane kuko aragaragaza ibintu byumvikana. Yitwa Gracier, si nawe gusa, hari n'abandi banyapolitiki. Yego, yitwa Gracier Rukindikiza wahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye wabaye perezida w'u Burundi mu mwaka w'1993, yagaragaje ko perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi mu by'ukuri Uburundi bwohereje ingabo mu ntara y'Ikivu y'Amajyaruguru mu mpera za 2023 hashingiye ku masezerano ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagiranye n'ubwa Felix Tshisekedi wa Kongo muri Kanama uwo mwaka ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi zatunguwe bikomeye n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 wicamo nyinshi zirimo n'abofisiye bakuru mu rugamba rwatangiriye muri teritwari ya Masisi, zimwe zirakomereka izindi zifatwa mpiri, zinamburwa ibice by'ingenzi zagenzuraga muri iyi ntara. Mu kiganiro na televiziyo Renaissance, Rukindikiza yagaragaje ko impamvu zatumye perezida Evariste Ndayishimiye yohereza abasirikare b'u Burundi kurwanya M23 ziri mu rwanga afitiye u Rwanda, kuko yatekerezaga ko rufasha uyu mutwe witwaje intwaro, urwanga afitiye abatutsi ndetse n'inyungu y'amafaranga. Agira ati yari asanzwe afitanye umubano mubi n'u Rwanda, atekereza ko M23 yari ishyigikiwe haba hari n'abasirikare b'u Rwanda baba bariyo, akavuga ati rero reka ngende mbarwanye muri Kongo tubipimeho turebe ko dukomeye kubarusha. Ikindi mu gutekereza ko abarwana muri Kongo ari ubwoko bw'abatutsi, ashyira hamwe abahutu bose b'i Burundi avuga ko ngo bagiye kurwanya abatutsi. Rukindikiza avuga ko perezida Tshisekedi yasezeranyije Ndayishimiye amafaranga menshi mu gihe yakohereza ingabo z'u Burundi mu ntambara yo muri Kongo, arabyemera nyamara bitari ngombwa ko afata iki cyemezo cyo kwicisha ingabo ze. Agira ati abana b'igihugu bagiye gupfira mu kindi gihugu mu ntambara idakwiye, agomba kubajyanaho we akura amafaranga. Yagaragaje ko abashoramari b'abanyamahanga bafite impungenge ko mu gihe intambara yo muri Kongo iri kubera hafi y'umupaka w'u Burundi nabwo ishobora kuwugeramo, bityo ko ariyo mpamvu banga kuwukoreramo ibikorwa by'ishoramari. Agira ati abaherwe abantu bo hanze baravuga bati dushaka dushaka gushora imari, bavuga bati abasirikare b'u Burundi bari kurwanirira hafi y'imipaka yabo, none ejo batsinzwe byagenda bite? Ubwo rero umusesenguzi bwe Rukindikiza yasobanuye ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambijwe cyane n'uruhare rwabwo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo Rukindikiza amagambo yumvikana cyane. Yego, yitwa Constantin Mutamba, yaruciyemo kasi rutwara nyina. umugannye uganya kariho. Abanyarwanda bareba kure. Ngo byagenze bite rero? Abenshi bamufata
Pilato cyangwa se Pontius Pilato ni guverineri ngo w'intara ya Yudaya akaba n'umucamanza w'umugome wabayeho mu mateka y'isi. Urumva ayo Pilato kubera igihano cy'urupfu yasabiye urubyiruko rwibumbiye mu mitwe ya Kuluna. Yego rero uyu mutwe wa Kuluna washinjwaga guhungabanya umutekano mu murwa mukuru i Kinshasa. Uyu Constantin Mutamba Tungunga yabaye minisitiri w'ubutabera kuva muri Gicurasi 2024 kugeza tariki ya 17 Kamena 2025 ubwo yeguraga. N'umwe rero mu banyapolitike b'abahezanguni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibasira u Rwanda bikomeye barushinja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, igitero u Rwanda ruhakana kenshi. Agihabwa rero izi nshingano yarahiriye gufatira ingamba zikomeye abagize uruhare mu cyo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu. Ati ubutabera bwonyine nibwo buzabageraho. Mu Gushyingo 2024 nibwo Constantin Mutamba yasuye gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma amenyesha abo yashinze kuyobora uyu mujyi wa Goma, abamenyesha ko yashinze gukorana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ati uyu nguyu bazafunganwa nawe muri ino gereza ya Angenga yahariwe gufungirwamo abakatiwe igihano cy'urupfu. Mutamba yasobanuye ko abakorana na Kagame ari abagambanyi, niko yasobanuraga, kuko ngo bafatanya n'umwanzi uhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Asaba abafungiye muri gereza ya Munzenze hari Igoma gutanga amakuru y'abagambanyi kugira ngo bicwe, kandi ko abazayatanga bazafungurwa. Yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba, bazajya muri Angenga. Igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'Abanyarwanda. Ati turumvikana, bati mumenye ko hose rwose tuzababamba. Ati mumenye ko bose tuzababamba, yewe na Kagame tuzamubamba. Ati mwebwe abakorana n'Abanyarwanda na Kagame mumenye ko tuzabasohora hano mwese tubohereze muri Angenga. Yego muri Gashyantare 2025 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Richard General James Kabarebe n'umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lawrence Kanyuka, babashinja ngo kutajya muri Amerika, babanije ibihano byo kutajya muri Amerika. Yego icyo gihe Mutamba yabyiniye ku rukoma agaragaza ko yifuza ko umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ko nawe yatangira gukurikirana Lieutenant General James Kabarebe ndetse na Lawrence Kanyuka. Muri uko kwezi kandi Mutamba yahise ashinja u Rwanda gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, asobanura ko we n'abanyekongo bose bari inyuma y'uyu mukuru w'igihugu uri muri manda ya kabiri. Ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rumaze gushimangira igihano cy'urupfu cyakatiwe Colonel Nanga uyobora Alliance Fleuve Congo na bagenzi be, Mutamba yashimye iki cyemezo agaragaza ko abakatiwe bahisemo kugambanira igihugu bagakorera u Rwanda. Mutamba yanasobanuye ko nka minisitiri w'ubutabera azakora ibishoboka byose kugira ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyamuryango ba AFC M23 gishyirwe mu bikorwa, cyane cyane batanu bafashwe na leta ya Kongo barimo na Eric Nkunda Shebandu. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage ba Kongo, ati twaranyuzwe cyane urukiko rukuru rwa gisirikare rwashimangiye igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyabyaha bose bafashwe hamwe na bwana Colonel Nanga wahisemo kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyungu z'u Rwanda. Nk'uko mubizi rero, ati Kongo yasubukuye igihano cy'urupfu. Kubw'iyo mpamvu twebwe nka minisitiri w'ubutabera tuzakurikirana kugira ngo gishyirwe mu bikorwa, cyane cyane batanu bafashwe bari hano i Kinshasa. Mutamba yicaye ku ntebe ishyushye y'ubutabera kuva muri Gicurasi 2025 kuko ubushinjacyaha bukuru bumukurikiranyeho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yo mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani ni mu ntara ya Chopo. Mutamba yemera ko ayo mafaranga yayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa, ndetse nabisabiye imbabazi ubwo yageraga imbere ya komisiyo yigenga ishinzwe amategeko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye. Ngo Constantin Mutamba
Tungunga. Hanyuma rero twambuke turebere hamwe amakuru agezweho mu karere. Reka duhere mu gihugu cya Centrafrica. Perezida Faustin Archange Touadera ararembye cyane, amerewe nabi, yajyanywe rero kuvurizwa mu mahanga igitaraganya. Yego, uyu Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica yajyanywe kuvurizwa. Kibanye neza n'u Rwanda cyane, hariyo n'ingabo z'u Rwanda ziri mu tungo gukorera amahoro. Yego, yajyanywe rero kuvurizwa i Buruseli mu Bubiligi nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye bwamuteye kuremba. Kuwa gatandatu tariki 21 Kamena 2025 nibwo perezida wa Centrafrica Touadera yajyanywe mu bitaro nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga. Amakuru avuga ko mbere y'uko perezida Archange Touadera afatwa n'uburwayi yari ayoboye inama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize mu masaha y'isa 9 z'igicuku, ngo nibwo yajyanywe kwa muganga igitaraganya. Amakuru icyo akomeza avuga ko yari inama y'abaminisitiri yaje kugubwa nabi Touadera, ubwo nyine niyo mvuga, ariko aza kwihangana akomeza kuyobora, gusa nyuma aza gutaha mu ibanga rikomeye. Ikinyamakuru rero cyitwa Corbu News cyo kivuga ko perezida Touadera yari amaze kugera iwe, gusa yakomeje ngo kuremba ku buryo yatangiye kuruka birimo n'amaraso no gucibwamo, nanone birimo amaraso ndetse anacika intege cyane. Biravuga ko kandi ubwo yarimo agerageza kuzamuka ingazi y'inzu yiwe nyine, ubwo ngubwo n'amayesikariye, yaje kwitura hasi. Ibi byanatumye abari bari kumwe nawe batabaza abaganga byihuse. Icyo gihe kandi byabaye ngombwa ko hashakwa indege yihariye imujyana kumuvuriza mu Bubiligi, aho yaherekejwe n'umugore we wa kabiri witwa Tina Touadera. Kugeza ubu rero nta makuru y'uko ubuzima bwa Touadera bwifashe bwana Fagi Kayinamura, gusa ibikomeje kuvugwa nuko ubwoba bwinshi ku banya-Centrafrica bukomeje kwiyongera. Icyakora amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Centrafrica aravuga ko ubuzima bwe ngo bumeze neza, ati rwose buri kwitabwaho n'abaganga bahariya. Perezida Faustin Archange Touadera yajyanywe kwa muganga arembye mu gihe habura amezi agera kuri 5 yonyine ngo Centrafrica haba amatora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora byitezwe ko agomba no kuziyamamarizamo ubwe mu yindi manda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko muravuga u Rwanda mu bigaragara rufite abaturage muri Israel, intambara no muri Iran. Nuko noneho birashoboka ko abariyo bashaka gutaha bigiye kuba byoroshye, kuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko yiteguye gucyura abanyarwanda bari muri Israel na Iran mu gihe byaba bibaye ngombwa, cyane ko ibyumweru 2 bigiye gushira intambara irimbanyije hagati y'ibyo bihugu. Iminsi 12 ntiyihiritse, irashize. Umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel ni abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi. Abenshi baba barabonye buruse zo kwiga bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta ya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere Mashaba. Umunsi umwe mu cyumweru niwo wonyine bajya mu ishuri, indi 5 baba bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Buri munyeshuri aba afite ubuhanga mu by'ubuhinzi, afite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana. Mu gihe intambara irimbanyije hagati ya Israel na Iran, ibihugu byinshi byatangiye gusaba abaturage babyo bari muri Iran cyangwa Israel gutaha hakiri kare. Ibitarabikora byasabye abaturage babyo kwitegura no kuba hafi ya za ambasade. Ku bagize ikibazo bahita bafashwa gutaha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nubwo idatangaza imibare y'abanyarwanda bari muri Iran na Israel, yabwiye igihe ko batekanye. Abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel baratekanye, ariko hari gahunda zashyizweho zo kuba bafashwa gutaha neza mu gihe byaba bibaye ngombwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aherutse gutangariza The East Africa ko bitazwi neza niba hari abanyarwanda baba muri Iran, ariko ko hari gukorwa igenzura kugira ngo barebe niba nta muntu umwe cyangwa babiri
baba bariyo. U Rwanda rusanzwe rufasha abaturage barwo bari mu bice birimo intambara, ibindi bibazo n'ibindi bibazo bagacyurwa. Abaherutse ni abari muri Sudani bafashijwe gutaha mu gihe intambara yari yakajije umurego. Ibindi bihugu byo mu karere byo nabyo bimaze igihe biri muri gahunda zo kureba uko byacyura abaturage babyo bari muri Isirayeli. Nka Uganda yacyuye abaturage bayo 48 biganjemo abanyeshuri bari muri ibyo bihugu byombi banyura mu bihugu by'ibituranyi byayo. Uganda yasabye Turukiya, Azerbaijan ndetse na Jordania ko abaturage bayo bari muri Isirayeli na Irani bafashwa bagahabwa viza bakinjira muri ibyo bihugu bagahunga intambara. Hagati aho ingendo nyinshi z'indege zijya cyangwa ziva muri Isirayeli zarahagaritswe, inyinshi rero zijyayo ziturutse muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara zakorwaga na Ethiopian Airlines ariko zarasubitswe. Abantu barenga 600 bo muri Irani bamaze kwicwa n'ibitero bya Isirayeli, mu gihe abanya-Isirayeli 24 ari bo byatangajwe ko kuva intambara yatangira bamaze gupfa. Yego, magingo anga y'intambara ikomeje gufata indi ntera ndetse no guhindura isura, kuko ibyo u Rwanda rutangaza ruba rwamaze kubibonera facts zigaragara, kuko noneho kugira ngo wumve ko ibintu byakomeye, Iran yarashe ibirindiro by'ingabo za Amerika. Nka data ariko ngo byahuye n'uruvugo, kuko ngo barashe ariko basanga Amerika yakoze urukuta cyane. Guhera kuwa mbere ibirindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu bya Katari, Iraq, mu rwego rwo kwihimura ku bitero by'iki gihugu giheruka kugaba. Iran yarashe ibirindiro byabo. Iran rero yemeje amakuru biciye mu itangazamakuru rya leta y'igihugu. Amakuru avuga ko misile zigera kuri 6 arizo zari ziri kurasa kure cyane. Yego, zirasa rero ibirindiro by'ingabo za Amerika biri ahitwa Katari. Iturika ry'izi misile ryumvikanye mu murwa mukuru i Doha. Ibintu birakomeye cyane. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Katari yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere cy'igihugu bwasobanuye cyangwa bwashoboye gushwanyaguza izi misile zose zarashwe ku birindiro bya Al-Kudaidi Airbus, mu buryo nta muntu wigeze amenya icyabaye. Mbere y'uko Iran irasa ibi bitero, Katari yari yatangaje ko yifuza by'agateganyo ko ikirere cyayo rukumva ku ndege zayo nyine arizo zemewe kuhagwa gusa. Indege za Qatar Airways nizo zari zemerewe kugwa kuri iki kirere, kuko Qatar yahise inafunga ikirere cyayo bitewe n'ibi bitero bya Amerika. Magingo ngaya nk'uko n'ubundi byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage, abatuye igihugu ndetse n'abashyitsi bagenderera iki gihugu. Rero Qatar icumbikiye ikigo cya gisirikare, cyangwa hano muri Qatar harimo ikigo cya gisirikare kinini cyane mu karere kamwe hano muri Qatar. Rero Amerika yafashe iki cyemezo cyo guhangana na Iran, yongera gutangaza ko izahorera abanyamerika ku bitero byagabwe mu bikorwa bya kirimbuzi Iran ikomeje kugerageza ndetse no gutunga intwaro za kirimbuzi mu buryo butemewe. Yego, reka mubwire ko igihugu cya Qatar cyo cyafunze by'agateganyo ikirere cyacyo nyuma y'ibi bitero Amerika yagabye kuri sitasiyo za kirimbuzi za Iran, bikomeje guteza umwuka mubi n'ubundi mu karere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko iki cyemezo gifashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage, abatuye igihugu ndetse n'abashyitsi bari muri Qatar. Yavuze ko kandi ari igikorwa cyo kwirinda gukurikira uko ibintu bihagaze muri aka karere.